Tega cuman kenduk juga minta sini ya district veterinary officer jangka east district. Jadi halor ka jing ka baki nori jing di ko blok mauruk nang ti kenduk. Halor jing bombiang ini ki dawai ki vaksin nang ta kini ki cinduna kini ki manpower ko kini ka veterinary dispensary ke ko management. Nang ta kini ki rentam kini ki training hall ka bangi pakdon ta kini rentam ban IPT awareness program ki nori jing di aji benta bo fair. Nata sibuk minta kadang kini ka club kaba kini ki senang bangimut mempuha. Ese ki idan ka kini nyang pa nila on ba idan ka jingpang ni ka club. Ke ni ong bala dolong kepala banwala kini ki Borseman collection center kabang sulak bisu inject itu ki senang kemi berkilaban armet berkilaban bertinyo kini ki ngakun. Kata di kabangi ai kini proposal ni ki suggestion namtai district veterinary officer. Nang ta habis begini ki demonstrate